السلام عليكم ورحمة الله. صحيح بخاري حديث أتكا النبي صلى الله عليه وسلم يشهب يا رمضان درك وتلوغاجي مسيطة بطري صحابة كرام درو مسيطة موجودة با دو صحابة جنگ با میڈنتے آوازش برزی بھی گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدا وتلوغا پتری اشپا دھرنے تھے دا فجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در کے گشتے مندوشی اتکگا من گشتا شمارا گشان کہ لیلت القدر کجام شپائیں بل پلان و پلان مرتگا جنگ بیتگا فرفعت بزا اشی علم لیلت القدر چست کنک بیتا بزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحال کنک بیتا چا علم لیلت القدر وڑا فرمائت علیہ الصلاة والسلام اللہ خیری بکنتے وشبا لیلت القدر گیشتر بیت کنتے 25 شبا 27 و 29 اشياء زانك بي كجان وجيرا وزا وباد الله رحمته الله بركته چه مردما چه ديركا نبي صلى الله عليه وسلم لوٹے کہ مبوگ شانہ کہ لیلت القدر کجام شپائیں شما زار لیلت القدر خیر من 1000 شهر جا 1000 ماہا بہترے بلے دویں صحابیان جنگ وجہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحال کنک بیت لیلت القدر شپا بڑا باید مردم جنگ و جیڑیاں زا و بدا و تر دیر بکن خاصتا ای ماہ توکا بعض مردم طالب علم عالم مولا ہمیں رولا جنگا یکی گشتے 11 رکاتیں یکی گشتے 20 رکاتیں او گشتے تو جاہلے او گشتے تو نزانے ہمیں رولا وطر نمازا جنگا ای جائز نہیں و تر جنگ و جیڑیاں چی دیر بکن زا و بدا خاصتا ہر وقتا وخاصة إيماها تكي الله رحمة شمسر نازل ببا وبركات.